Winia ka resolution ZPM sarkarin Mizoram tana na thote hi alomom kanti ti hi alo lut the hi kalom hle maya he hausa he resolution pulut thei tura pathianin damna te fisel na te min pek awangin lom thu ka sai ma sa duwa Speaker, kan fiat ang in ZPM chu kumni lai alo ni veta hey kan fiat ang khanin kan voi khat sarkar ve na kha ania ati lama chuan kan la thiam lovin kan la zai lo em mai ani helai hausa po hianin kanan lut rengot te po ha kan zam khania amaro che eng tin tin emo kanan ti chawa kum ti lai kanan ni chau thei te hi a ro pui kan ti em maya kanan sarkar ti te phei chu kanin zir em regot mai ni eng kim mai hi thiam sa kan nei lova eng kim mai kan zir tak tak ani he member zam tak pumuan puya phei chu anin traffic police salute po kan la chang thiam lo ni ti na kha rei vak lo kha ne ya tu na chuan kan zai chho tan viau maya hey han en le dila kum ni chung a kan tho hi a rin phak bak in a lo tam ta reng mai ani ti hi a chiang em maya voine resolution garon pullu chan hi keima ni chapo wang lam le kan fing to kan ni ti lam ai ma hianin pathian min kai ruaina ro puizia alan na turin he sarkari pathianin a kai ruai ni ti alan na turin ho speaker he resolution hi karon pulut ani he hauzam takhian ka resolution pullu hi min adopt saga min pom sak ngei tur po in ka base in ka som tak meu ani hey kan fiat ang khan he ZPM sarkar a hian transformation kan ti ang chi thil thar tam tak hi a thleng to ani ichina ka soyang khan kumni chung leke ti lo hian thil tam tak sector tam taka thil thar hi kan lo ti chuak ta reng mai hi lo ni atu te mo ka va ti bik na po ni chuang lovin sarkar ma sa chen khat te hei chu kum nei chung kha anin chi bai kol vel mai ni hian ka ria ama ra chu ke li chuan ti tak me ven kanan thok ani pakhat na chuanin political transformation hi atheng ani kan ti ani ZPM sarkar dani ma khop maya soi sel na le el rel na tam takara kanan sarkar ram ani ama ra chu hi pathian emruat ani chian je chu ma khop maya kan political history hi uluk de kan clear le tiang kum som thum paruk chung te me umai political bipolarity kan tiang hian Mizoram min kai fuai ni ka soyam je chu MNF ani lo chon congress ani lo chon MNF khami de pani hanin le bul akha ani deu maya chu tiang chuan hun rei tak kal local thin ani amaro chu voine ZPM sarkar ZPM party lo sarkar ta hi he political bipolarity chut chiat alo ni hi aro pu lai chu ani kan ramin bung thara lo kai ta ani chu wangin tu na chuan MNF ani lo zon congress ani lo MNF ti formula hi chia in alo umta hi ZPM sarkara thil thar lo lang masaber chuani ti chuan he political bipolarity hi thalo na tam tak om ni hian ka hia mi party pakhata sarkara chuan party dangkhanin sarkara du chuanin sem policy an zuara amami te sarkar masati aya tam hretin sem policy anan zuara
อันสรการเล่ไม่อะสุดาปาติดังข้านิน policy เซม policy บกข้ารุนจวรเล่อะอันนั้นสรการคุยเล่ไม่นี่ข้าเตียงเรื่องข้านินมิโซมีปุยเด็กข้ามินดิลามันนี่วันนี้เห็นสิเพียงสรการอัลโหลดินนะจุข้าเตียงเซม policy มังมีปุยดิลามนี่อัลโหลตบตาอันนี้จุวางินอารมณ์ปุยเล่ไม่อะMNF of League Congress regime hi ti to balong ni taringot po hi ZPM sarkar lodlin na chu anita a tuna chuan tho policy kan an zuara sem policy lodlin puite hianin tho policy lo hi chu zor turan se to bigin karing lo bani chu wangin ni che ka soeng khan politics a hianin pian thar na hi thleng chiang ani ZPM mel lo lang hi har tharna alo thleng tak zet zetani chuwangin ZPM sarkar lo lang hianin sem policy saltan na ata mi puite hi ruai chuak ta ani next apo en party pon ron manifesto ron siam don pon ni se sem hi an soi ngam to don lo re re tho li ri kan in zo siak to nga heram hian kong di khia zo to don ta ni chuwangin sem policy zuat thim te an minga po political goliatha katimai ke chuan chu per thukin alo umta ani alo mum le mai tina dollegan soidu chu party thar e ti lo hian party nau pangte kum sari mi lek kum riat zok nge ni chu tiang chuan kan an sarkar ani a Mizoram political history party thar sarkara chuan record kan break ani MLA nga ber somni pasari kan nei theita ani party dang an sarkar tirte chu tiang za dan nei lem lo bani MLA somni khata te somni panhia te an ni chin kha ni ya amaro chu ZPM hi makhop maya mi pui sarkar ani na hilanga pathian bal somna kan don na te po ani anga kan voi khat sarkar na MLA somni pasari kan an nei ngot mai te hi record hi kan break chiang le ni hi pathian mal som na gan don na kan an soi na mai ani chu tiang chuanin ma kan an la chowa hei kan hriat ang khan zoram economy so nging dor thei abi takin agriculture sector a hianin thil thara lo lang le ta ani agriculture sector a po transformation alo thleng chiang khop mai engtinge thendan kan ti chuan kut na tho hian omzia anei ta ti hini ama chuan kut na tho hian omzia alo nei thil lova so thing an tharin a troi thin sap thei an thar pon a troi thin tung te phei chu thingan chedong ti alo ni thin ani amaro chu he sarkara chuan kut na tho te hian omzia anei ta a tung te phei chu thingan chedong kan ti phal don to lo ani thingan chedong hi rinna wangin tharau lamal som na kan don na alo ni don ta ani chu tiang chuanin kun na tho hian omzia nei ta a hei a big takin so thing te kanan la a so thing awang hianin Mizoram a hianin social reform in nasa takan thlengani thok mang lova sum tam tak hai chu na thil lung kan put na zong hi tu nai hianin zoi noi re ani chho me gani chu wangin so thing hianin enga impact anei kan society ale kan sa ko na te abik takin kan sa ko na te pon songa pakhat thena pungani tin sum lut dan te po kan thachiang ta ani chu wangin so thing hi a thon mai kan thar ti to lo sarkarin amo kan an lata a chu wangin he so thing kan le scheme hi he tiang zon a ming te po phua ka duwa kan hria thiam thina turin central sarkarin MNREGS atiang deuh khanin he so thing kan an kalpui dan hi he ti zong hianin aming ka ho du hiala Mizoram Rural Employment Guarantee Scheme ani ekati helani
MREGS tho Mizoram Rural Employment Guarantee Scheme ani employment nasal takin tu na create primary sector nasal tukin employment na create secondary sector asiam min siam sakboga khatiang zel khanin tertiary sector thangin employment min siam sakani tuna hian so thinga wangin motor te pon leichur chur mai ni fridge te anleya an Christmas bazaar hote kha pui takani hei hian in kan economy mai ni lo kan society thangin min siam that saka ani inataka chuan zo khuwa zong hi tuna hian hun o hian nei mang to lovani chuwangin he scheme noi hian in vibrant Mizoram hi lo thlengta ani kateni fu speaker he zoram mi pu hian fia se ka du khop mai zorama hian in vibrant Mizoram hi lo thlengta ani icheka soeng khan in more reformation ru pui takalo thlenga kut na tho hi kal ko ani ti in tu na hian mi ten pian tharanan satak an sang mek ani adol lia chuan in purchasing power hi alo pung ta thur mai alo ni ti chuan kan soi ze langa hei kan so thing awang ringot hianin tuna hian recognition hi kan ni mek ani cover fiat kan ni to tuna hian avaru pui em Ginzalala capital of India ti te kal lo ni ta ani alu khop ma hei achan chu tuna hian thil poimo deu mai he khovela ding chuak tura thil poimo deu ai pakhat chu branding hiani hei mani po khan tourism lama po ka soi to wa branding kan nei ngai ni kan an ti a khatiang che khan agriculture sector a po hian branding kan nei ngai branding tel lovin economy na survive thelo ani chutiang chuanin he mi hian recognition min nei pha branding ginger branding kan an nei chho te hi khovel in sum don ton na hian business opportunity hi min siam sak me ka ni chuwangin tu na hian recognition plus branding hei hian in private investment hi lut don ani chuwangin agriculture sector a hian transformation athenga chu transformation enge kan ti chuan subsistence farming to market oriented farming ani tani chuwangin zoram hianin mason na kong kan zo chho me khi aro pui khop mai he agriculture sector hianin ngong thatak tak sector danga po hian anei chho zela pakhat ma zon health sector ate voine hianin max kan ti lo tin na chan ber chumo agriculture sector a lo tin na hiani max sa injek lu tu chon cheng sang ni sanga ni ngai chu cheng sang ni sanga chu mi tin allo nei ta buying power allo nei ta chu ta chunin max sa bonin jek lu ta chur mai ni chu wangin sector tampu ya kan lo ting theilo ni pon sector pakhat hi prioritize sila chu ta kan lo thin na hian sector dang hi kangkai zela ni ti hi kan economic policy chu ni ta ni health sector a impact thade onei mi an fisel lovin dam do en leizung thei to ta ani ni che ka sohan transport sector a te service sector a te po ka soi seng lo tin mak deu mai chu banking sector a te po hian impact positive impact anei tlak niamale he agriculture law tin ma hianin banking sector a hianin positive impact anei ni rural bank te hi zot ma te u an bank account hi an mani to ka pung ve thar mai ni tu na hianin thingtlang rural bank branch a te po hian deposit te pung ani tin chu mai chau ni nang le education sector a point impact anei chho me ka ni tu na hian zirna mi an fa ten zirna thalo ka zirna tha an kal phak lo na po tu na chuanin buying power an nei to kum khata noi thum an lo la lut to chu chuan education sector a hianin impact anaya tu na changa kum som panga chuanin a result a lo chuak don ani chu ti huna chuan heram hian kan hrethiam khopin karing ani pu speaker soi tu ka nga he maya sector pani chau kala soi ni tu na chuan health sector ka soi le don ani
po speaker health sector a po hian transformation hi van thleng dik em hei a chang tu nu hi mei chia kan nei cabinet minister kan nei chun ani a kan chuang khop maya max chung chang got po soi tu ra tam nakina mem ba jam tak tak ten ro la soyang he max awang ringot po hian zpm chu a sarkar phale do ni ti ka soi do ni keima soi ani chialo mi soi ani tin hei primary health care le rural health service a nasa takin tran kan la tak tak mai chu thok tu hi kan an bel thina zanga chuang kan ti top te a exact chi hi kan nei big lova health sector ana thok tu kan lak zong zong hi zanga chuang kan la to a doctor ringo poi somli pasari chuang kan la to ani multitask worker te po za nas po za thum atam mai zaruk chu kan pel mai thei hial ani ma se soi chu ka lo wangin aniam lama kan ta ani ti chuan universal health care hian record a break ani ti hi he hau zam ten ka soi ve du thlat ani tu na hian eng record mo kan ti ni mai thei beneficiary in register hi tu na eng ka fiat solo chuanin lak noi som pakhan ai tam dai ani to ni aming rim pui apu zo mange kati universal health care universal right mayani ram puma huwa bani hei hianin mi pui sarkar ni na hi atilang chiang khopin ka ria party mal sarkar ni lo chian je hi atilang em mai ani tina dolekan soidu chu ajang tu minister hi mei chom chun ni bogan fak viau wat phot teng party mala mei che mla nga ber kan ni a hei ani le kan bem ba sam tak pi berili e party mala chuan mei che mla nga ber khalani tlat ani party dang hian mei chia ke ni ayang nga alla omlo ani ka soidu chan chu he party hianin gender inclusiveness kan ngai poimo leti atilang ani chuan mei chia po kan da thang chuang lo seat kan pe pop mai ni he sarkar hian gender inclusiveness kan ngai poimo le ni tina dole kan soidu chu kan minister hi mei che cabinet minister masaberani tlat ani he sarkar hian mei chia de kan ngai poimo le ni ti hi zoram mei chia ten ria se ka du le ni ten kan soi lak lo boka ani hianin mani lokhanin women icon award 2026 hi adongani hi health service le healthcare lama an tho that le social sector an tho that recognition wanga adon liu ani ya world achiever forum le indian achiever forum 10 viksit bharat 2047 kai noi awanga andon tirani chuwangin he sarkar hi a sarkar non le don ti hi kan soi duani adol le chuanin social sector abok kan lu le lok tiang pu speaker innovation omani ta hian kan lo hiat chian mangmia lo thil thar ti thar kan nei nin ka khia chu ppp modeling the addiction and rehabilitation center sinot camping center nei boy kan kalpuyani he thil tharani ppp mod he kan future pakhat te jinga mi ani thak mai ni ti chuan he ppp mod a hian state sarkar le uime le mhep le mizoram sinot te kan tangtlanga tuna hian kan success rate ka hiat solo chuan 74% ani damlo drugs ngolvei mi za mi samsari pali andam tinani hi ka soidu chu notice a hian record ani mek tu na hian chu ni wangin alomom kati a dolia chuanin tourism sector a hian kal kadua tourism lama po hian sang ni somni pathuma tang sang ni somni pali a in sang ni somni pali tang somni panga in kara tourist pun na hi za som pali ni in ka he a ti chuan 2025 to 2026 a hian za somling kan pung chho mek ani chuwan tourism lama hian
เฮตียงมาสอนนะฮิตูมันกันละหงายเราเร่งอันนี้เฮฮิ positive sign อันนี้เมกันนี่เฮสรการฮิปัทยันมัลสมริมน้ำสรการอันนี้เมกันนี่ตีฮิอาเฮียดเลยอันนี้กันหูตูเต้นมานันละอาตูน่ะเฮียนินสาสกีจังริงอดปนโครจันฮิจวงกันหูนินกะเฮียอ่ะแค่นี้เบียละมาโปโครสมสรีจวงกันตรงปกะเฮงเตกันนันติเช่าตักงะโจรำเฮียนมาสอนดอนตีฮีอาเฮียดครบไหมรบเวที่พวกเสียมกันตุ้มทุ่งดอนนี่แค่นี้จวนเทนโจละมารบเวเสียมในตัวพวกปอยสาที่พวกนู้ตูเต็นด่าฟิลเดียมอันนี้ตัวนั้นจังอะไรเราเตียนากันจันไม่ฮีกันนั่นริงอันนี้ผู้สปีกเกอร์ดอลเลจวนโรดคอนสตรักชั่นละมาเฮงอาที่พอยมาทาร์กันนั่นละกันรถ maintenance ที่ฮิสวยตั้มพวกไงเรามีส่งกันหุ่มเมกันนี่ตัวไหนเฮียนอาชาโซงอาเตอาร์กตราอาตั้มโซงอาเตติงอา quality ริมอาเตมากันนั่นละตัวน่ะกันเบรกตัวเฮียนินคุยโมอา pocket light เตเราเฉดเดวเตจุอมเราเทเราวะฟูระรอนเนียงอามาเราจะพูดสปีกกันรินดานินกุมลีง่ายจุกันละได้กันริงอันนี้maintenance เราว่าที่ล้มเราฮีอมไทยเมียเราว่ามาเราจูไรตะก็ได้ดอนอันนี้พวกเมนซีบอัจฉริยะวางินชุดที่อันชวนิน flexible payment มากันนั่นละ PCC road construction ที่พวกไทยโตกันชัวเขาปุยช่วงจงเตเบลตบตีชัวเวกกันตุ่มเมกอันนี้กันหงตูเต็มพลานั่นเป็นกันนี่จู่ตีน traffic jam ตีเรื่องตัวปนไทยโตกันชัวนี่ตัวน่าปนกันหูตู้เต้นกันรมนัดเต็มินไงไปหมดสักละไว้พวกคนนั้นจังพูดแต่คอมพานีเพงอินการ์เตปออาใจฉันนัดตัวฮีมินเปบกอันนี้ที่ชวนตัวน่าเฮียนสายรังรบเตปอไทยโตกันชัวนี่กันหูตู้เต้นเฮียนกุมินชาวจูฟูระปอนี่กุมังกันนี่โตเหล่าตัวระกันนินง่ายอามาเราจะ4 lane เหล่ากัลเฮียนินรถเมนเทนนันซิติบัวยเองก็มองไล่เตจูฮาร์สันอมเวทให้เขาอะไรนี่อามาเราจะตูนมากันหนังโตดอนเลยวันนี้สวยตัวว่าตามผู้สปีกกันให้เป็นส่วนจุงจ้างกันสวยไกลเลยลบเตียงเป็นส่วนที่ตัวน่ะเฮียนิน finance department จังอิน standing order ด่าตบไม่นี่เป็นส่วนที่ตีเฟลจัดตัวเราลูเด็กยังตีเฟลห้าตัวตีปบไม่นี่ standing order อันชัวปบไม่เป็นส่วนกันจินเฟลซาที่กันสรการนัวเฮียนินเฮมีเป็นส่วนปางง่ายเลย first formulation อาจินเฟลันเตียปัญญาเบลข้อมินสิงทุ่มโดนนี่ตัวนี้ก็สวยสวยเหล่าตัวกันง่ายเจ๊ก็สวยงามเหล่ากี่ชวนเป็นส่วนเลย other retirement benefit เต clear จุงไทยตัวริน finance department standing order เสียมตบไม่นี่กัน finance minister เตเลย advisor to chief minister finance จังตู้เตกันฝักเล่นี่ finance management นัดชัดวางินเป็นส่วนที่เฟลจุงมาเป็นส่วนที่ตัวไหนนั้นล้มเล่นี่โดยเลี้ยจน exercise สู้มาลังในกันสวยไกลเลยจุกไง exercise สู้มาลังในปุยขบhome department เน้นมานั่นละตักไม่จู law and order ไทยโตกันนั่นชัวประคัดหน้าชวนิน major narcotic seizure กันติไม่ตูนมาขัดยังซาดตั้ม drugs เลี้ยไก่หน่อยมันฮีละอมไงเรากรอจะสังขเลสมก็ใส่ชัวกรอสังขเลสมลีปัสริฮีกุมขัดชูงินอันมันนี่เหตุที่ลีสวยนวมเจี๊ยเราอามาโรจูเหตุที่สวยเราเท่เราอันนี้นลายฮีอมเวเฮมีไก่หน่อยดีพานเมนเตมาลากชัดวางcoordination อันไหนชัดวางเตเลอันนี้ organize ชัดวางทิลแข่งอันนี้วางอินก็นั่นสวยไหมอันนี้ drugs ไว้ขตันมันจูอันมันส่งจูเคจิสลีสมเร็จลิปัสรินินก็เฮียที่ชวน drugs ตัวรูอันมันส่งจูจารุกสมงาเลปันนี้อันมันเทอันนี้เฮียทิลดังวางนี่เราวินที่เช็คสวยขาน organize เดวินทิลันตีอันนี้ coordinate ชาอันทีมัวก็ชามิโซรัม police และ excise department ไม่นี่เรา BSF เตเฮตาAssam Rifle เตเนน Home Department ส่งเตเนนอันทีมัวก็วางกันหูอันนี้ที่ชวนกี่ฟังได้
voi khat thua heroin ke ji som panga an man hi record alani mek ani pu speaker adol le chuan administrative reform apo kan lo thok nem man le mai kum nei chungin ai kan la kanan ti top te hi apuisin ka thiat sualo chuan ke jo file changtu kan ni me lo wang khanin thiat sual ka lo wang khanin approximate dewin kan ti anga ka thiat sualo chuan ai kal kan ti top zong hi sang thup le zaruk vel ani mai nge mo ka tia kha ka thiat ve dan ani voi khat thu hai tiang han ti to pi chu administration a hianin landmark ating breakthrough ating katini aro pui khop mai achang tu te kan choi moi ani tina dolle chuanin assembly house a hianin bill somli le baruk kan pass manani ZBM sarkar nu a hian atam khop mai ka hiat chualo chuan kan soi seng lo engpon i se e-file kan ti te file lui zong kan digitize dan te biometric enrollment kan ti ang chi zong te atam khop mai ina dolle chuanin legislative lama po hianin kan lo active thakop mai MLA te po hi ni che ka senghan bill somli paruk kan pass ba ka keimar hiat thei china i kan da data nei chunin kan ti chowa adik che chiang ti po ka ring ngam chuang lo na in committee rang kanoma assembly house a hian subject 1 atanga subject 4 thlengin he ta committee on petition tiang chi zong ko pu kan tiang chi zong te ponian chu khang zong songin committee anan nei hi kum ni chung le kan ni wang khanin par yerin kan chu china sarkar ma sa hian kum khata meeting hi voice of ni pariat borvel na yang an ni he sarkar ro hi chu voice of ngale pariat ke ma chu dan mai ni kum tin na yang an ni tin house a hian report kanan pe china sarkar masalama chuan sarkar masalam te khan meeting te khan ena hei assurance an nei ngun khop maya ing fa nge pe chu ka relo wa assurance committee hen nei tut ani pudong te ho nge ni don ni ti chuan MLA fund te po hi za som nga chen zania kan ti pung ani chu wangin pu speaker ZPM sarkar hi akal tlang zel don ni na langa eveilama chu te po hi cham le lama chu helaman thu ve tura ngai ila tha in ka re nei mamit bial tu puzirat te po kha ka mi khiat chian ania mi thatak ania keinia ya mi fel mi thania amaro chu politics a hianin thithuk na siam suale roi chu poi ka di khop mai ti chuan de ni som ni me sang ni som ni panga fully literate state apon kan lo ni ta heng te po hi khilro pui takani tena dolle chun education sector kan lu le zokanga zirti tu kan lak zong hi tu na hian sang thu ma chuang to azat che ka soi lowang rationalization kalpui ani pokani tin bu fai buk te po hi dik khap to ni thil thei lo wa kan ngai hi bu fai buk te phei chu mo thil thei lo kan ngai thin kha nia ma se lo thei ni Israel fa ti ai gupta tang an chuak tu hi chu ka ring hlel khom mai chuak zo hi ka ring lo wani ma se pathian thil ti theina an chuak tat mai ni chu tiang chu ni bu fai buk te po a thei lo wanga hanan ti ma se bu fai buk dik lo na salata kan zalen ta ani te ku fa te po smuggling 100% chu har mai thei ma se rem duak mai lai te hi chung lam thil ti rekani revenue department na tho te hi puisin kan soi seng lo revenue department a hian transformation a thleng tak me wani tin hei ruang phur te po hi tam mai chu wangin sarkar na kan la te la hi affair vet khopa affair luat tu ka wang hianin hau hi kan tok na se em mai ni ka bial lama prison thingkang lam kil khor de kan ni kan kling thei reng lo moya ka thin rim khop bai thin na
ผู้สปีกก็สวยไรแต่ครบมายาอัตโตมนาตาก็สวยตัวชุด PhD department ละมากันหลอดถึงนะฮีตั้มตักสวยตัวกันเนี่ยอับบีกตะกินกันเบียละมาเฮียนินกันสรการเลยอาจารย์ตู้มินิสเตอร์มามินันลักปุยไม่สู้ให้สานิประเทศกุมออกัสนิสมทุมปะขตาขานินCouncil of Ministers na lan subdivision kha hon alorem ti to a ti chuan ni ru khariat sani pariata khan notification a chuak to ani amaro je tian lo da mai kha lo ni a le lama na lan subdivision mil lo khriat sake ro ju ka lom khop maya sarkar ma sa te chunga ko lom thu ka soi ni selangin amaro je tian lo da ta mai kha ani a kanan sarkar rim khanin kan hu tu ten a chang tu minister tele department lamin thai to banan chua sani somni palikuma khanin AESDO no kha phalna min peta a sarkarin nikum loka functionalin kan da theita ani ole chung te chu pu speaker ka soi thei tok phot ni selangin ka soi rei lut tuk chuanin member zom tak tak te soi tur hi aka soi khal palang ti ka hlau dewa he ga motion pullu hi anilo ka resolution pullu hi min pompui turin ka deal chawani pu speaker kalome